yari yaryoheye akarere ka Afurika ya Sekafa cyane. Reka twinjize muri dosiye neza amenye uko gahunda zose zihagaze. Hano imbere yanjye mfite claim y'abanyaribiya plutôt Guinea Conakry. Nabo nabonaga bamaza kumuga nkoranya wisi ni Guinea Baltazar. Guinea Baltazar niyo star yonyine izindi barafata ngo zitabaho. Or iyi niyo Guinea ikome umupira w'amaguru itwa Guinea Conakry. Ili national. Baltazar ifite iki? Guinea Equatoriale. No bafite iki oya banahoramo n'ushaka. Muri Afurika cyane. Mu gikombe cya Afurika giheruka cyabaye mu kwa mbere muri mwaka iyi Guinea yageze muri kimwe cya kane. Yageze muri kimwe cya kane. Guinea Equatoriale ari iyi rero aramusagiye muri zira stade zo muri Maroc byaba ari ibicika. Iki gihugu gitozwa n'uwitwa Michel Dussuyer. Série nationale ni Guinea Conakry. Iyi ni Guinea Conakry ari. D'accord. Guinea Equatoriale yitwa Nzalanga National. Akse kutarimo kuryoherwa. Nagore maramwibuka urutayizamu w'urupara cyane watsinze ibitego muri Emilio Nsue. Emilio Nsue ni umunya Guinea Equatoriale kwa bapari arabona ko nawe ni inzobe nk'ababari. Inzobe yihemwe cyane. Abo rero nabirabura bagenzi bacu ni bikara cyane ni nkatwe nyine ni bamwe bafite president witwa Mamadi Doumbouya nk'ukunda gusura u Rwanda ni igihugu cy'inshuti y'u Rwanda cyane. So abangaba rero bakoze claim iri official bayikora muri CAF ndetse baje no gutanga update ko CAF yayakiriye. So baravuga ngo rero ngo the claim is based on serious irregularity ngo ni ibintu byagaragaye bidasanzwe by'amakosa mu mukino aho ku munota 73 amakosa akomeye ku munota 73 ekipe y'igihugu ya Tanzania yinjije mu kibuga umukinnyi wambaye nimero 26 murabyumva wambaye nimero 26 mu gihe kuri match sheet rwa rutonde rw'abakinnyi ruro official ruhabwa abasifuzi fedo match nta mukinnyi wambaye iyo nimero wari uhari. Urabyumva ngo mbibinjizemo neza umukinnyi winjiye kuri uwo munota bavuga n'umukinnyi witwa Ibrahim Ame ukinira ekipe ya Kinondoni Municipal Council. Ibrahim Mohamed Ame yego ubundi kuri liste yari yanditseho nimero 24 yego ariko yinjira yambaye nimero 26 ubwo turi kumwe neza cyane. So bagakomeza bati ibi ngibi mu buryo busanzwe rwose byangiza bihonyora amategeko shingiro ya CAF yishyiriyeho ubwo yatangaga nyine amategeko n'amabwiriza bigomba kuranga izi qualification za AFCON particularly AFCON 2025. buri gihe cyose hatangiye irushanwa hasohoka amategeko agenga irushanwa. Fact barakubwira ari cyabaye bakakubitsaho ku munota wa 73 aribwo byabaye umukinnyi yinjira mu kibuga bati situation yari ikomeye cyane ati kubera ko urumva iyi nimero turabizi neza twe twabanje kuverifia urumva equipe adversaire verifialiste nuvuga ngo niba u Rwanda rugiye gukina na Nigeria u Rwanda verifialiste ya Nigeria ka verifialiste y'u Rwanda twe twakoze verification iyi jazz iyi nomero ntabwo ari muri match. Itegeko rivuga iki rero igihugu cyari byacahise kirishira muri statement yabo muri iki kirego batanze muri CAF barakubwira article 50 mu mabagiriza agenga izi qualification by'umwihariko imikino nyine buri kipe yakinnye imikino 6 hari amabwiriza arahari baravuga ngo hari amategeko agenga imyenda ndetse imipira n'amakabutura ekipe igomba kwambara bigomba kuba bishingiye ku mabwiriza ya CAF. Bati rero ibijyanye n'imyambarire se itegeko ryagiye 2013 rivuga iki bakavuga article nyinshi ntabwo nzisubiramo yego ariko bakavuga ko aya mabwiriza yose batanze article zirenga 6 bavuga ko aya mabwiriza ngo afite ngo ari ingenzi cyane donc impuzankano yego ni ingenzi cyane mu migendekere myiza y'umukino ndetse no gutanga ubutabera. Urumva icyo bita rero immediate visual identification ibyo abantu babonesheje amaso baravuga ko ngo the number on the jersey is the only reliable and immediate visible element allowing referees, officials and opposing teams to identify each player during a match. Bakavuga ngo ibintu umuntu abonesha amaso amabara y'imyenda nomero n'ibindi ngo nibyo byonyine bifasha umusifuzi kumenya gutandukanya abakinnyi yego bikanafasha n'abakinnyi ekipe ihanganye nabo. Uyu mukinnyi n'uyu akina kuri uyu mwanya bamumpaye ngo mufate urabyumva urumva iyo fact
nuvuga ngo niba wambaye nimero 26 izina ryawe siniryitayeho. ntabwo ari ngombwa ko kuvuga ngo umutoza aba yambwiye ngo umfatire uriya mukinnyi nimero 26. Yego. none niba atarimo cyangwa wambwiye 24 uko ari ngomba gufata akaba atari mu kibuga Atari mu kibuga. ndafata nde byafectinga imigendekere y'umukino muri rusange. umusifuzi ntashobora bazi kuburana udafite nimero izo barashyiramo ingengo Iyo ni fact. iremereye. bakavuga ngo noneho eligibility and sanction, bakavuga noneho umukinnyi wemewe, ibyemewe ni ibiki, bitemewe ni ibiki, bitemewe bihanishwa iki. Yego. ngo the correspondence between the shirt number and the information on the match sheet is essential to ensure the eligibility of players and to allow any disciplinary sanctions to be imposed on the corresponding player. hano baragusobanurira bavuga ngo nimero umukinnyi yambaye igomba kubihura n'amakuru ari ku rutonde rw'abakinnyi ku rupapuro ruhabwa abasifuzi, kugira ngo n'ibihano umukinnyi ahabwa ari mu kibuga yabone uko byandikwa. ni ukuvuga ngo umusifuzi iyo aguhaye ikarita y'umuhondo yandika nimero y'umuntu ayihaye. none niba nimero itari kuri lisite kandi umusifuzi agomba kureba kuri lisite akora raporo ya mace, wambaye nimero itari kuri lisite naguha ikarita yandika kuri inde? tubare kuri uriya mukino utari uwa nyuma da, wenda wari nk'uwa gatanu mu itsinda, uriya mukinnyi yahabwa ikarita, umusifuzi akajya gukora raporo yanditse nimero 26. Yego. agasanga kuri lisite akamubura, nta nomero 26 hari. iyo karita yari kuyandika kuri inde? nibyo ekipe y'igihugu ya federasiyo ya Guinea ingingo zisobanura. hari icyo bita ingingo ya 3 yitwa ngo ni prevention of fraud, kwirinda nyine amakosa yo kwiba. baravuga ngo the absence of a clear match or identification opens the door for fraudulent maneuvers. kavuga ngo nyine ku mukinnyi nimero itagaragara bituma nyine hadashobora kwirindwa manevre z'ishura n'amanyanga nyine ashobora gukorwa. bakavuga ngo indeed an unqualified or suspended player could be aligned without control. ati umukinnyi utemerewe gukina umukino ushobora kumuzana ukamukinisha wahinduye nimero ye, kumva ni